Hadda iti pakasaritaan nga saan nga mayabkas. Isu nga na isurat. Surusurat nga napton ritma, pamateg, panagsagaba kaya namnama. Dagitoy iti istorya nga day pilikodan dagiti sursurat. Daytoy programa ket mangisaot kada kayo iti agduduma nga pakasaritaan anay drama iti radyo. Sapay lang kumata magustuam dagitoy nga Ilocano drama. Intay nga roden dinggen iti pakasaritaan iti biag tuy umuna a letter sender. Kidawat na ilingadak itinagan nga Emma. Katrugyak man tiyak salaysay, idi pimusay day di tatang. Kinagurguranak ni nanang, tanupay masiribak, nabalugak iti panagadal ko idi. Kat sapay ko kadag iti makangag iti dayto pakasaritaak, makaitedak iti adal wano pagpampanunutan kadakwada. Kat kastoy man inak binsa-binsaan dagiti passamak. Kastoy man tirogi ti amin. Kasano ang ngarutitan? Tanatay kayon. Awanan kay tibain nga anak. Basol mo no apay anatay ni tatang mo. Linuko na kami anaganakan ka. Nasakit tinakap ni tatang mo idinamuan na adi mo gayam ipaspaslak ti panagadal mo. Nang barbartak. Kat oray adahang over na nabigatan ipilit na ang maneho. Kat dayta na disgrasya. Natayan. Pakawanin ako nga. Ay, saan ka mapakawan? Agyaman ka. Tempal lumos ko may amakitam ti bangkay ti amam. Ngam inton maipumpon. Pumanaw kan. Saan ko maaday ta? Ti ipanglaksidam ka ni Emma. Saan na kinaya ti panakadisgrasya ti amata? Ay! Basol na nanang. Respectrum ko tinakamasayag abang kay ti asawam. Inton maipon po nakasaritam. Bareng agmawmaw taon ti pungtot mo. Kat malawlawagan ti panunot mo. Ang sasarnon ti panaguyok yu lola. Nuan niya kami timayan nyo dito'y nanang. Agsaksakit kay langarudan. Inkarigata ti malatew. Da kayat ko ang makita ni Indo. Ay, kita ang latipiaga. Di mo amo no kaano ka amatay. Imon unapay anatay. Itinto anabayagan ngagsaksakita ka. Apay apinanawam ni Gunday jay balayo, Emma. Itabtabon laang ni tatang mo, itay bigat. Kadkadwa kumaan ni nanak mo. Isumutin ang ibaga, apumanawak pa'y lang itay balay lola. Kaya't nakanutag may maysa. Ngam, abangano anya ti mapanunot ng aramidan. Rinig na naunay ti panakatay ti amam. Kalaat nga men tinapasamag. Pampabasulan nak ni nanang. Nakaro nga men ti panagbartek ni tatang. Kalpasan anaduktalan da at danda ni bimagsak amin ang gradok lola. Anya nga men tinapasamag. Basirib ka matapog. Naibarkada ak ngamin lola. Dagiti inintad ni tatang akwarta. Nagastok iti awan ka eskan na. No saan ko maanabalod tinubyok. Amano jak ko managsardang iti panagdrogak. Ay, mati at talaga tinasumok mo, Emma. Agyaman ka ta nagpakpakaasin ni lulam kanyak, Emma. Ngam sumardeng kan iti panagadal mo. Masyan kayo kumakanyak, nanang. Ikarik kang baliwakon.
Nayaw awanak laang, gapu itinubyok a drug addict. Sinayang mo ti kinaagawa na iriin to. Awanin ti kabalbalinak. Masapul na trabaho ka. Tapno na pangalaan ta iti kananta. Nanang, No kayat mo ti agadal agurnong ka. Kaputa awan tinamnamaam kanyak. Apag isulauda iti panag-apply mo, Emma. Kasapulan mi ti katulong. agya manak. Libre amin. Mamitlo ka pa'y ngagmerienda no kayat mo. Kaputa nabiit ka pa'y. Sweldoan ka iti 6,000 iti makabulan. Makanay mo't nga tanday ta. Agya manak, Sir Segundo. Oh, tito. Kadamot gano'n sa ngaili, oh. Saan asa nga ile? Nag-apply ka tulong. Emma ni Romulo. Ampon ti asawak. Bale, syuman ko. Tasyak ti maikadwa nga asawa day di mamangna. May sa atawan pa'y laang anatay ti asawak. Agpada tayo gayam, Sir Romulo. Natay matan ti amak. Talungan nak ni Sir Segundo nga amok tiya Sofia. Babalasitang dan. Nagtatangsit da. Saan akas ni Sir anasingpet. Kasla saan da nga ikabkabilangan. Agtrab-trabaho ni Sir iti maysa akumpanya. Saan akayat ti agsyuman kankwana ti makibiyang iti negosyo daytoy ta ampon kanulaeng. Kat kastoy man dagiti simmaruno apas pasamak. Tapno saan ka amrigatan, Emma? Itulnog ka lang ni Jandaan. Nga mangarkilakan to ni ti tricycle. Kat ne, adun sa mat ti pinagatang ni Uncle Segundo ken ka. Nangtad iti Jasmine. Makitsenda kan agroserya akano. Saan gayam apapati awag mo kan ni Sir Segundo? Saan nak na ikabkabilangan? Gapotasyuman naklaan. Kan ampun nak de di mama. Ang nasaya at matitrato ni mama kanya kidi. O kung masaan na nabaybayan iti panagsakit na. Si bibiyag kumapi aging gaita. Kasla nasaya at mat ni Sir Segundo. Di mo pa ngamin naadal ti talagang ugali na. Nabit ka pa ngamin nakatulong mi. Uray di si bibiyag pa lang di mama. Awan agbayag ka katulong mi. Gatotangsid na giti kakabsat ko. Nupay sandak na imbilang kakabsat. Namin, amuda nga ampo naklaan. Naimbag, ta saan da ka pinapanaw? Sana mabaling nga aramiden kanyak niyang kalayta. Dakkel ti karbangak iti balay. Ken kinid daw day di mamasak bayan atay. Asaan dak ko mapapanawen. Dakkel ti basol ko, kadagiti dadakkel ko. Siyak ti pabasolo ni nanang iti panakatay ni tatang. Nabaybayak namin ti panagadal ko. Oh, day tagay man ti tiyandaan. Baliwan tan ti tagsarita. Inton nawaya ti oras mo. Agkuyog ta igatangan ka iti cellphone mo. Naimbag man da sinarungkaran na, Emma. Dandani, saan nakapinalubusan ti amok alakay, Lola? Ngam nagpakpakasi ak, amabiitak laang. At apay na kayam uyak yo. Ay, at apay pasit, mayatan. Di yun samot nga rod kabaalan ti mapan gumatang iti agas yun, ikan kayo ko, Lola. Ay, ni manong ambugayam ti kasaritak. Uray tagpaspasada iti tricycle. Kat, kumusta mo iti trabaho? Marigatan ak iti damo, Lola. Nasa dutak ngamin nga agtagibalay. Awan mabaling ko, no saan ati agan anos. Kaya't ko ti agtuloy nga agadan, Lola. Aging gaita.
Kagurgura na kapailaang ni nanang mo. Basol ko matlaang, Lola. Linukok ngamin idakan ni tata. Mapasangit ang mana na makalagip ka ni tata. Masansa na matagtagahinap ko. Makunkonsensya. Basol ko, naapaya na tayo ni tatang. Saan mo ko man ababalawan ti bagay? Parparigatam lang ti bagay. Ikarigatak amay tuloy ko ti panagadal ko, Lola. Inton makaturpusak. Tulungak to ni nanang. Ay, sapay kumatag paot pa itibiyag ko. Kad may matangag ti panagbaligim. Oh, nagustuhan mo lang dahil yung cellphone na para kan ka, Emma. Bangpila ka iti magustuhan. Nanginalaunay dahito, sir. Kababain ka na kayo. Ang mga nawanan ti kwartayo. Manong Romulo ko namlatan. Ken saan ka nagbabayin? Kasapulam ti cellphone. Inutot to langin ang bayanan, Manong. Saan mo na panunutan dayta? Regalo kan ka. Kasalita nagtugay min ko na sakbay ti panagsasarek. Ano sam ti sang kabasit at tulong ko? Diyak pa'y nakasarita ti agsyuman kada kayo no palubusan da. Bayam, tatulungan ka makisarita ken kwa na. No saan ko pa yung bilin kinilulam, di na kon malagip asarong kaaran. Ikan na kumamot iti kwartam. Or iti sweldo lang iti makabulan. Ay, nanang, 2,000 lang tinaitugot ko. Para agas ko man ni Lola daytoy. Ah, nakimot ka lakit din. At adaman na nakagurgura ka. Pumanaw ka nga rodan. Mabit lang, nanang. Alaan nyo na tangaro dun daytoy 2,000. Nayon nagtupay. Kasapulan ni Lola ti igatang na iti agas na. Siya kunti pang tudam, tas siya kunti makaamo. Sige, nanang. Agsubli akmat la adagos. Uray taon-tao iti balay. Arkila aglaangan ni Mang Ambo. Danda ni man ngaminan ti panaglulukat ti semestre sa ret segundo. At pakada ako mangagtuloy ak nga agadal. Pumanaw ka nga roda na katulong me. Oh, nagrigat pa'y nga rod ti agbiro kiti katulong. No, palubusan nakla ko mga irapin ko tagkatulong. Oh, kabalam nga rod. Ang mga no marigatan ka. Ikarigatak. Sa paag ti agriing, sir. Sa sumangpetak adagos iti malam. No, nga ta saan kan nga agadal. Mabalinta apagsaritaan daytoy, Emma. Anya ti kayat yung asawan, sir? Kayat ko pa iti agasawa. Napintas ka, Emma. Urel nasimgara kiti day di agondaway, Tia Sofia. Naawatak noan niya ti paripirip ti amok alakay. Ngam pinalubusan nakmutlaang anang ituloy iti panagadal ko, kabayatan ti panagkatulong ko. Ngam kanayon nga ipalagip na, apanunutek ti jaya na kanyak. Pasaray matiliwak, apal paliiwan nak. Isu akanayon mat anakatrangka ti kwarto. Kat kastoy man, dagiti simmarunupay apas pasamak. Till the end. The time. Naimbag ka na ira na alimaba sa kiti sango ti pagadalan nyo, Emma. Nabasa ka kumaitan na nagurura iti tricycle. Uwan nga rin Manong Romulo. Mangrugi pa yan nga aglayos itay. Kalaat ngamin nga imbayakabak na. Oh, kumusta gayam ti panagadal mo? Napaspas na kakiti panagadal ko itan.
Karkarigatak, ana nga to ti maalak ka dagiti eksamen ko. Amumitan nga ipatag ti panagadal mo, tamis mo pagrigrigatam. Amom, numalagip ko dahi di tatang. Agsangsangit aging ga ita. Pagbabawiyak ti amin. Lipatom ko man tinapalabas. No makaturpos ka. Oray na bayagan na natay ni tatang mo. Maragsakan laki di ang makakita iti panagbaligim. Sir, manong Romulo. Diyak malapdan dagiti luwa. Kanayon na malipatom ti awag mo kanya, Kema. Kasta talaga ti biyaga po. Maamiris montula ang ti bidot mo. Inton naladawan ti amin. Saan naladaw ti adal para ken ka? Marigrigatan ak lola. Aglalo no nabanugak. Ngumjak mabalin abaybay anti trabaho. Namin adon, pinagsasawan dagdag iti babalasitang ti amok alakay. Ay, narigat talaga ti pababao na po. Makaturposak lang lola, pumanaw akon. Naimbag ta isaksakit nak ni Manong Romulo. Ay, nasaya at no, makasubli ka ni tisidong ni nanang mo. Wan lola, barang makapanawak ton. Masansa na makasarsarita. Di nga agsaw no mapagsasaritaan da ka. Angem naliday. Ay, lola. Kailiw na kamatlang ata lola, kalpasan ti panaggapok titoy. Sarong karak ni nanang. Sa anak lang amin makapagbayag ta ungtan nakdagiti amok. Narigatan no papanawan dak. Marmarwam kalaon ayan, Emma. Masansan arumwar ka. Papapanam, tanakabaybayag ka. Sir, sarsarong karak da nanang kan lola. Oh, kunak no linaksid na kanti inang. Sumaysaya atan ti panakilangan na kanyak, sir. Amang ano nalimad ngagsinsindarak kayo kani Romulo. Agnobyo kayo kade? Saan, sir? Kunam nga taasaan kayo amakitkita. No agbidot day ta Romulo. Papanawag. Ad-ado ti kwartak ng iti daytang ampon. Ibagakin katipod no, Emma. Nalimad nga, agayatakin ka. Ha? Apaya siyak pa'y. Sa anak amay karikan ka. Agpadata na pa'y daman iti gasat. Ampun nak lang amin ni Mama. Apaya saan kayo anagan-anak? Magiram-raman kayo. Sige, amoyo no sa dino ti pagkikitaan tayo. Emma! Agrubot ka. Tanda pa pananta. Emma, pumanaw kan. Kasak ti makamukan angkel. Pudno lakit iti madamdamag ko. Alin na okan na iti illegal ang negosyo ti kumpanyada iti day di Mama. Ha! Dagiti pulis, Emma! Awag gundawi mga naglibas. Amangan mo mapagbidyotan na kadagiti pulis. Agpupok ka. Uray anyat mapaspasamak. Saan mo alukluktan? Makalawas langin, agturpos ka, Emma. Kablawan ka. Agyaman na kiti tulong mo, Manong Romulo. Kalpasan ti panakabalod ni Sir Segundo. Saan ka binaybayan? No saan nagapo kanyak? Jaklaan mo na niya tinapasama ka dagiti kakabsat ko. Uray ang punak lang. Sakmat laki nagsanggiran da. Kablawan ka, Emma. Agyaman nanang. Kawan anak ko, maanak ko.
Pinaybayan ka. Ginurgura ka ba't nga rin. Awan basol yun, nanang. Maragsa ka na. Tandan may pagpanagkal ko ka na kayo. Naragsakitan ni nanang. Kalpasan ti kasarmi ni Romulo, nagurnong kami. Tapno makapatakder kami iti bukot may abalay. Ngam ti imbilang ko a recuerdo, kat iso ti cellphone nga insagot idi kanyak ni Romulo. Alakastan, Tia Sofia, dito yan agibusak ti surat ko. Kat agyaman ak unay, itin kay panangidrama. Tuy pagayam yo, Emma. Ditan tinagibusan ni titaytoy nga pakasaritaan. Ngem saan ka pa ya pumampanaw ta intay rugyan manen ti may sapay nga napili tayo nga drama. Ngem sakbay dayta, dawatek pay man nga ag-subscribe ken i-like mo meten daytoy na video tayo. Agyamanak ka drama. Ilingadak lang kuman itinagan a Mario. Kat man niya dagiti paspasamak, isuman tinakrukyan na isalaysay. Impagarop ko man no, agkasipngatan ka ijital talon, Mario. Ngam, adda nakakita ka da kayo kan laray, ngagsangsango kayo iti tersina ni bakit anag. Napalabas nak nga road kat pinadagas nak tatang. Anak matan ngayon gan, kapilitan na pinagustuak. Nanayunan man nga rudan natin listaan ni laray. Dahil talaang no si kati ipasubo ng agbayad. Nabayadan na kanwamin nga utang na tatang. Jaklam mo, nangalaan na iti kwartana. Ano na nga bakit di iti sugal? Sipod nagtrabaho ije Manila ni Lagrimas. Insongsong nakamutan ni laray. Mario. Saan ko anobya na ilagrimas tatang? Nabayagan nga wanda magkukin ko na. Mga no, nakiasawa pa ikit din. Hindi kumita ka lang ganiti sa balay. Ang sigurado mong laang nga nasingsingpat ngam ni Lagrimas. Bayak pa ilang nga panunutan dahi tatang. Nailabos ka lang nga rudan iti kalendaryo. Dahil tapay la ti bagbagam. Sige tatang, sumra ka ko niti kwartok. Masapay nga ituloy ka tar aradwak kapag mula kiti natin iti bangkag intun bigat. Narigat, no aging ka lang iti tersina ni nananeng Mario. Kakaisuna nga do ti kwarta kita. Ngam na sa babay. Iso nga pag napagnata pa lang diti parke. Ni, makitam ka diti ya babay. Napintas ka na po daw. Pasit gam takamam mo. Ang mga nururay na tinobyo na. Di mo kahit nasit kan. Sige, siya kung ti mapanitayan na. Ingkagitin. Anya, tidakas na. Numakimam mo ka. Sige man langin. Kapoy. Ngam si putam. Ang mga nudumtang tinobyo na. Ading, sana kadimot lang nga makasinga. Kwa? Siyak ni Mario. Mabali na mamantinagan mo, ading. Siyak ni Rowena. Ato ko kayo atap no saan tayo magpanganak kakablakan. Tapno saan kayo atang pangadan. Mabainak la ko mamang pasangbay kada kayo manong Mario. Nakanong namutoy balay mi. Agpapadatay lang na kurapay, Rowena. May saak mataman nalon. Sana ka nakadapaw iti kuleyo. Nakapagkuliyo ak. Ngam kapilitan na nagsartinak. Tasaan na nakabailan da kiti dadakil ko timang paadal kanya. Nagadu kami ngamin nga kakabsat. Kastala ti biyag. Saan ka mawanan iti namnama? Ado tinastri kak atrabaho. Nagkatulong akpay. Ngam naglibas sa kapimanaw.
Tapinanggap na akong dawayan ti amo kalakay. Ha? Nadala ko magundaway ko nga agabrod. Nagsayaat ko man. Kamaudyanan na Mario. Ang damat lang ang iniyam ammom akaayan-ayat mo. Ni Tatang Mat. Saan ko pa yan nobya ni Rowena? Hanggang inawis ko ngagpasyar dito'y balay. Nalain kang agpilay. Napintas mo't kinapudaw. At kumusta ka, naneng? Nasayat matlat ta, tataton nyo. Uray narigat ti panagbiag. Maragsakan ang amakama mo kada kayo. Agpapada tayo na panglaw. Angam saan aday tatitubang tapno makiasawa ka. Ay, dahil tamot ka ti kunkunak ito'y barok. Tay panangasawa na kumamot. Ni Tatang. Noan niya laditan ti ibagbagayo kan Rowena. Anyaya dagas na itimbagak. Ay sige nga ron, ituloy yung man ti agsarita. Tay nak gumatang iti sardinas. Nga ilaok ko iti idengdeng ko ang barangay. Gumatang agtumutan iti meriendaan tayo. Saan na kanarigatan anagarem gani Rowena tia Sofia. Banag anakaragsaka. Kini daw ni Rowena asan kami pailaang agkasar. Gapo ta arapaap na ti agabron. Iti sumaruno apa nagkita mi nasda awak tagsang sangit. Kat kastoy man dagiti simmaruno apa samak. In the promise I will stay. Oh, apay ngagsangsangit ka, Rowena. Anya tinapasamak mo? Di pagutang ako may tigastusik iti panag-apply ko nga agabrod. Sa bali matikid-kid daw na akasukat. Naglaw ko pa nga dadaka sa napasamak kan ko anak. Ay na, dandanay kagaya mo na isagmak. Diyak pa'y mo't nga ron nakapit kadagiti mula ka natin. Tulungan ka kumay ti panag-apply mo. Makulupit kin man ang gundaw ay tidak dumatao. Nukas to'y matlaang at idayaw ko ti kasukat na tap na makabrudak. Lipatik lang ang netang arapaap ko. Ngam ti pamilyak namin ti pampanunutak kat. Rowena, saan ka kumangagdardaras amang gunod iti arapaap mo? Ada na ituding apanawan para iti dayta. Ore, agasawat anton, no kahit mo ti agabrod, di agabrod ka. Pangasin, nagsaritaan tanday ta. Diyak pa'y lakayat ti makiasawa. Agtutor ka nga rod. No planom ti agsapol iti pagutangan. Nagananat ka laang. Diyak kaya tamay sagmak ka. Agyaman na kiti dayta palagip mo. Sige, agawid ako. Mabit laang. Agpasyarta pa lang tapno makaililiwag ka iti dandani pan na kay sagmak mo. Nagkuyog tamat laangan. Pare, dahil ito ti pletek. Ukuha mo ti suplina. Sa nga ili ni Tatang. Apay asan na apastrakan. Nagpudawan. At idug tibok na. Ngam, kasla pangilang langak itilikodan na. Nay, at na dahil yung magaya man ni Mario, lagrimas. Mario, kumusta ka? Lagrimas? Si Kagayam. Nakalagip ka man na nagbakasyon. Mano atawan tinapalabas, manipod pimanaw ka. Marigata na kami na makaalat ti bakasyon ko iti trabaho. Ngam kapilitan pinalubusan dak masakit ni nanang. Ngam agsubliak matlaada ko si Manila. Aywan Gayam. Nadamag ko masakit ni nanang mo. Ay, dumanon ka. Kababain nagtaktaktar ka dito iruar. Naira na nalabsak dito ruangan ni tatang mo. O sige, saan ako nagbayad? Agsubliak pa ija ospital. Hoy, Mario. Tang. Still available kanupay ng nilagrimas.
Ni amat tunyo at talaga. Atong Sige nako, agsubli ak matlaada ko sige Manila. Netiyambam na kiti mula man natin nga, Mario. Nagdalak ka na kiti bunga ti tarong mo kan, nay. Nagbubunga na kiti sili kan utong kas kada kamatis. Ay kan naira na akangina ti kamatis lari. Ay, kan uray dua ti asawa man kasta Mario. Kabala mabiyagan ni da, iti da ita kinagagat mo. Ngam, sus, nagsublin sa lada ko si Manila nilagring. Talaga asan anay ka rin nila Grimas kanyak. Napintas si trabaho na di Manila. Sa agabrod mo't ni Rowena, sus, malas mo talaga. Nadlaw ko nga ron nga ambisyosa ni Rowena. Lare, saan kumat ka di mababalaw Padaan na rigat ibiyag da sa aduda pa yung agkakamsat. Ituloy tayo kit din tiyak buras. Naimbag tayo may katimulong lari. Tangdanan kanton. Sarin, padawatan naktulatan iti si Dami. Ket no danto kawadwadan na inton bayadan da kada iti komprador. Ay ke libre naktulatan iti tersina ni nananeng. Wenno iti napanantay day. Atoy. Sapay ko mata makatulong dahil siya agad Rowena. Pasensya ka no, nabayag. Ala, agyaman naklaunay Mario. Nadagasat ko maka-abroad, ang bayad akto. Saan mo na panunutan dahil ta? Ay ayatan ka unay. Napatag kanyak ti arapaap mo para iti pamilyam. Kan para ka datamat langan Oray matulungan kan tumat agumatang ti traktor nga pagtalon mo no kaskasan Anya nga rod. Kano ti panagluas mo? Enton rabi no Domingkon. Si kano kaya't nang akuyogan. Tapos makapasyar ka mat. Mabalin lat tamat. Padasong mamut ag bakasyon. Mabayag ka no ti panang interview da kan Rowena. Iswa binaunak nga agpaspasyar pailaan. Nabayagan na jak imay dito yung Manila. Ang sa anak mo't nga ta mayaw awan. Ano sa ko na pagbagnaan. Ay tamat kit yun ti papanak. Mario, si kamat kaya. Lagrimas? Kwa. Ada rin antak dito yung Manila. Pambarak nagpasyar. Ada si dag restaurant dita. Naimbag man nga ron ta nagkita ta. Agpaw itak iti para iti pamilyak. Intan tupay lang iti bangko. Oray ta si dagla ti bangko iti papananta restaurant. Agtaksi talangan. O sige, sikat yung makam mo. Maawatan ti marikrik na kiti day diagundaway tiya Sofia. Ken adda pa nakakonsensyak gaputa kadwak ni Lagrimas. Idinto ama kumikom ni Rowena iti panag-apply na. Ngem lining-lingay kulangan ti bagik ani Rowena tinubyak. Idinto nga agtalinad langan agayem ko ni Lagrimas. Adu pa iti naitulong ko iti nobyak anak abroad. Kasta unay ti panagyamyaman na kanyak. Nalidahiday di apa nagpinakadami kini Rowena. Kat kastoy man dagiti simmaron wapas pasamak. The times change, the times remain. Pasensya ka, nudyak na sungbatan na dagos ti awag mo kanyak Rowena. Adda nga may nararamida kiti likod. Onya, kumusta kan? Nasayat dagiti amok. Agyaman naklaunay ken ka Mario. No sana gapukan ka, gapu iti tulong mo kanyak. Siguro, saan ko man itong palterapaap ko maka-abroad? Diyak man lang nakapagsubad mo't. Kunak mo't idikan ka, asan mo panunutan day ta? Naragsaka ka makatulong kan ka. Gaputay ayatan ka. Para iti pamilyam day tang harapaap mo. Kan, para ka data, inton agkasartan. Agan anad ka nga roda ka na yun Sapay ko ma.
Ta awan ti pa kay sagmakam kabayatan ti pa nagtrabahong dita. Agyaman ha. Oresi ka, ganun ka kumamad Mario. Sige, ituloy ko man ng trabaho. O sige. Ay ayatan ka una, Rowena. Uy! Larry! Dandanay saan ka nalasin Ha? Kamatan alampong. Saan kan ngaglang lang kasla kanayon anabartak? Mayat man dayta pa ng stil mo kanyak. Ha? Sa bali lang at tinang ibaga, mga no na disnog ko. Ang pirangaw. At napintas ng ipadamag ko. Mga sawa kakit ngatan. Ay kablawan ka. Anya mga sawa mo't ng ibagbagam. Ni Lagrimas, nagkita kami. Si Mangpot katsan kanong sang nagsubli di Manila. Nauma nga tan iti biyagi di syudad Pasyarak tuman nga rod. Di ako na'y nakasarita iti dahi pa nagbakasyon na kat. Nagkita kayong samot kano di Manila idi. Dandani makatawanan tinapalabas iti dahi pa nagkita mi. Kat mano abulanan manipod nagabron ni Rowena. Pudno tinadamag mo, Mario. Kumarkaro ti sakit ni nanang. Ket masapula ka na nga daki ti asidag na. Ag negosyo akla siguro. O di, napintas dahi ta na panunot mo. Makauma ti biyag iti syudad. Narigat. Mano atawan na nagtrabaho kay Jay. Dakkel ti sweldok. Ngam mano lang ti naurnong ko. Nangina ti magatgatang. Sana kas dito nga ado ti malibre. Hinton maminsan na pasyaran ka. Mangito ko takto itinatang. Agyaman na. Ngam amangan nagselos ti nobyam. Damag ko nga dakano iti abroad. Ag di na amag adakkel kano ti naitulong mo iti nagasto na nag-apply. Kwa, nasyanak namin kan kwa na. Nano mo ti pa nagbiagda. Nagambisyon. Gapo iti pamilya na. Ay sos ad-addamanan na pimintas nila grimas sika. No saklaang ti mapaturay isot asawa. Ay kayat ko nga isot asawaem. Itatang mat. Kat no saan ko matanobya? Kan kasanon ni Rowena. Day talaang nagpaisa. Kaya kumustan ti nobyam? Ay, nabayagan na saan ngay mawag tatang. Imistrikto ka no dagiti amo na. Manmanula nga palubusan dangag day off. Ay kat kaasimot ang arod no saan na makainan Anya nga tanong si kalahangan ti mga awag kan kwa na. Ay, nabayag ngagpaiso na saan ngay mawag ni Rowena. Madanagan ang mga no nyamot kan tinapasamak na. Tinasayaat, sakman langan ti mga awag kan kwa na. Barang marana at ngawan ti araramidan na. Aday ta. Agriringan ti cellphone na. Mario! Rowena? Apay kas sa titimok mo? Nagsangsangit ka? Madanagan at tanabayagan na saan ka ngay mawag. Pakawanan na ko, ma. Nagbasulakan ka. Anya ti kayat mo asawan? Anda saan ko anay pudnugan ka? Malagip mo hindi nagamamuta iti parke. Sika ti dimdan. Tatinubyo kat saanan ang nakapagparang kanyak tanapikot. Ha? Nabalon ni Ronel. Nariknak ngay ayat at pailaan. Inkaryan na kitinarang ay abiyag. Isungayin ton malpas ti kontratak. Sa anak ton nagsubli. Pakawanan na ko, Mario. Makunkonsensyaak. Diyak naka-abroad, no saan nagapugan ka. Kasla nakabababa ka, babae. Rowena, saan mo ngayon ranta? Awanan ti maramidak. Nalabit. Ada ito'y tinaikari ang mapasamak.
maragsa ka nak. Na nakatulong ak iti pamilyam. Nasakita na kiti nagtungpalan ti ayan ayat mi kini Rowena, Tia Sofia. Ngam saan kon asiningir dagiti na itulong ko kankwana. Nalabit at daga po na no apay ang napasamak ti kasjay ta nawaya-waya anak nga agarem kinilagrimas. Katita da kamin ti agasawa kinilagrimas. Alakastan, Tia Sofia, dito yan nagibusak to'y surat ko. To'y pagayam yung agyaman, Mario. Ditan tinagibusan ni titaytoy nga pakasaritaan. Ngem saan ka pa pumampanaw ta intay rugyan manen to'y may sapay nga napili tayo nga drama. Ngem sakbay dayta, dawatek pa'y man nga ag-subscribe ken i-like mo meten daytoy na video tayo. Agyamanak ka drama. Ilingad dakla ko man itinagan a Rosal. Nanya dagiti paspasama kiti biyag ko ngayon nakibinglay. Iti daytoy a drama isuman tinakbinsa-binsaan. Kastoy man ti rugiti amin. Ngam tatang, ada nobyo. Katyak pa'y kayat ti makiasawa. Kayat ko kung mga ituloy ti panagkadal ko. Anya ko mati maganap mo iti dayjay a security guard. Saan na ka mabiyag baba niti kinagwapo na? Kunlipato mo na itang arapap mo. Parparigato mo lang si Pagim. Uray ni Emi nga din ko. Nairamlaman na nagsad nga nagadal. Sumarunong to kumapagtuluyag inton makaturpusa, tata. Pangadang ka ti masuraw. Baki asawa ka kan Hannibal. Baklang dayday. Agbyag ka na sa liwanwan. May panggap iti panagadal ti Adam. Hannibal daw ti makamaw. Tatang, pangasim. Saan na kumapin? Saan na ka pagpungtutan ko na? No ko na ka mag-asawa ka kan Hannibal. Masapol atong balan na. Nawatam. Nawapit kayo, tatang. Kaya't yo, amat kiasawak iti magnak. Tapno maituloy yun iti makailuod a bisyo yo. Sige! Sige, padasang pa iti agsaw. Talaga makaraman kan kanyak, luka. Dumanugot ka makiasawa kanya, Cruzal. Ipayang ka tinarang ayabihag. Awan, tiba nagasan mo akabala nagatangan. Sakbay nga umanugot ak. At ako makidawakan ka, Hannibal. Arapa ako nga mi. Makapagtuloy ak nga gadal. Sana problema dito. Oray ni miyakabsat mo pagkadalag. Ita, patga kon dakitikid daw mo. Masapol nga manugot ka na makikasar kanya. Hannibal, Talaga nakapimpintas ka, Rosal. Makapamauyong ka. pangasim, ibatan na. Ibatang ka lang. Numanugot ka na makiasawa kanya. Awanin ti pagpiliam. Makikasarkan kanya. Amok na pa'y nagsangsangit ka, Manang Rosal. Mapilpilit ka lang na makikasar kan Manong Hannibal. Huwag mo, nagapa kayo kadi kini Manong Regino? Saan kami ang nagsubang? Maawatan na. Ajak masupring ni tata. Nalitay. Masyanak nga rod kan ka. Kan masyanak kan Manong Regino. Agasan, naminsan laan naranaan ni tatang iti sangot iti Teresina. Dinanog na latan. Ngam saan abinalos ni Manong Regino? Huwag nga rod, nagsingpo ta talaga. Sana kayat ni tatang. Kasanak ka nung mabiyag iti trabaho na. Ngam noam mo na lang kuma. Noam mo lang kuma ni tatang. Nga irap-rapin na ti panagadan na. No ang katuluyan kayo, kat agpada kayo ton anak kaadal. Napintas to ati biyagyo.
apay lang nagnervyusak. Makalagip kini Regino. Saan kami na nagkita pa? Kastaon iti pa ng barugbong ni Emi iti Reda. Madam na lagan titimog na. Manang! Ni Manong Rino! Apay ni Regino. Adi tinapasamakan ko na. May saalugan tinangtong parkan ko na nakamotor. Sa pinagtugan na pailangang mat. Diyos ko! Si Magdarino! Kasta una iti panagsangsangit ko iti daydi agundaway tia Sofia. Natulag idin ti kasarmi kini Hannibal. Kan oray nagsina kamin kin Regino, nadamag ko a pinangtaan ni Hannibal. Saan da nasarakan ti bagi ni Regino, ket amangan kano no inkali da ti bangkay na, wenno intapwak da iti karayan, wenno waig. Saan met at tinungpal ni Hannibal ti Karina, ken naranggas kanyak, ket kastoy man dagiti simmaruno apas pasamak. In love with you till the end. Nukahado analagip kumanan ti simbarong karkin karusal. Lampay ti pasabat mo kanyak. Ayan nga ni Hannibal. Aday niya opisina na, tata. Saan nyo ka di adilawan? Di sugat iti takpyag ko. Kan tilimito mi ti rupa. Adapay sugat iti lupok. Naranggas ni Hannibal kanya. Saan man ada kita gipulpulong ti bagbagam kanyak. Nan, nasa pulak ti kwarta. Sungay mayak. Day talaka diti napatag ka na kayo, tata. Iso a pinilit na ka makiasawa kini Hannibal. Tapno adang pagdawatan nyo iti pagbisyo yo. Kasi namartag kayo. Sumartang ka man! Awan karbang amang dilaw kanya ka mama. Tangata basol mo puno ka man. Ha! Nalimod kayo kadigag sinsinarak kan Rino. Tatang! Ha! Ada na kaidaron kanyak. Anak kita da kano ni Regino. Si bibiyag pa'y gayam da alanggong. Tatang, da kayo lati nakangagakiti da ita. Sumutang pungpung to. Kamakisar-sarita ni Hannibal iti cellphone na iti naminsan. Tatang, awan ti takas nga aramidat. Sigurado lang deta si Carosal. Sige, mapana ka. Mabit lang, tatang. Kasarita yung kuman ni Hannibal. Oray ni Emi tuloy nga agadal. Sana balikan niya akon. Kidno ko na mga dayi opisina yun. Naranggas ka uray kanya, Hannibal. Itinto ta nakasaysaya at kanya kidegar arm ka pailang kanya. Anya ka di man hindi basol ko kan ka. Damagang pailang. Pagkatibog ko! Masakit anak launay! Talagang at adda masakitan ka naggulagol ka. Oray man kita gipulong ka kan tatang mo. Sana ka mabutan. Pangasip! Noy, ayatan na! Saan na kumanang ipakitam ko mga ilalan na! Gulima ka! Saan nakapawilan no kaya't kadang ramta patayin ka tubay lagi din? Ha? Ako pala kumakas na sa grapag. Naglibasak lang ko pa na naglambang ay Manila. Saan mo agandatan taglibas, ha? Kano saan kang gipulpulong gandatang mo? At adala nga masakit ang kakanya. Kada ito ititanda na. Saan mo ito pulusot ang makita ni tatang mo nagbidor ka? Nasakit ti ulog. Gapuda ito iti masansan apa ng dangran ni Hannibal kanyak. No kastoy akanayon ti aramidan na kanyak. Amangan no matayak adi na oras. Libasak sa langan. Ngnaskan ang makasaritak ni Emi. Takadwa ka pumana. Ha, Emi? Manang Rosal, saan ako na nagtuktog dito kwartuyo kan Manong Hannibal?
taday tatibilin mo. Imay naksinukon iti balay, tadituyak ka nung agyan. Nasakit ka no tinagam mo? Asaan na atin nung palti karina pagadalin na ka? Siyakla ka nung ti pagadalin na. Kasta ka di. Nasayaan no kasta. Imanugot ako na o talaga akayat ko ti makaadal. Saan ko nga mo takit numero yun? Dahil at mawawag. Saan ang nakapunbok? Sino tatay to? Apay nagnal-nervyosa ka. Hello? Rosan, kumusta ka? Nirehino da ito eh. No kasta? Si Bibian ka? Ibilang ko ang milagro ti pan nakaispal ko. Agyaman naklaw na iti Diyos. Imbal lang da kiti pagpasuraan da kiti ng tungpar. Kanang paltog kanyak. Ngam, ada ng tulong kanyak. Agyaman na. Ta si Bibian ka. Hindi ka makasarita iti mabayan. Amang kalat adumtang ni Hannibal. Mino masiputan na ti katulong. Amo na, si Bibian ka. O sige nga Rodan, Rosal. Agan-anad ka kumakanayon. Oray si ka. Agan-anad ka mat. Amot na tati katulong. Ta saan na alin yung katantirida? Ay, naimbag. Ta itugtugot ko lang tati duplikado at tulbok na rumuarak. Naimbag to si Mangbat ka man ng Rosal. Emi, apay nagsansangit ka. Kaya't nakagundawayan ni Manong Hannibal. Itay nagkapakit iba nyo. Nadlaw ko sinurot nak. Ngamintrang ka kami tiridaw. Kasta unay pa nagtugtog na. Kurang laan na nadadaglan na tiridaw. Ewanan ba? Takas na talaga. Pinagnaad ka dito. Kanutulungan na ka nga agada. Nang sabalig kayang tipanggap na. Naimbag tadakan. Kanin adadim tanga sa nga ili na. Mabuti nagmanang. Kasanan no ulitan ng today jay. Kat ang baligi. Ladingit kan gura tinariknak iti day di agundaway, ta iramraman pa yan ni Hannibal ti kapsat ko iti dakes apanggap na. Insa patak amatayak pa'y ngumuna, sakbay amadadal ti asawak ti dayaw ni Amy. Katiti na minsan nagundaway, kastoy man dagiti si Marunong at kasama. Saan? Pangasyo! Saan nakagundawayan Manong Hannibal? Saan ka nga kagad? Kahit ko paragsakan na. Ikan paragsakan ka man. Ikari, ipaayan ka tinarang ayabiyag kasi tikabsat mo. Ipalayan ka. Manang Rosal! Tulungan na! Nalapos na unang kinagtakas mo, Manang, kaya't mo pa'y nairamraman Hoy! kapsat ko. Balagan ka. Saan ka makibiyang, Rosal? Saan ko nga ipalubos nga idadanos mo ti dayaw ti kabsat ko? Nagpanasong ti rupak ang kinaramutam. Tawanan ka tibain. Emi! Aglibas ka! Manang Rosal! Pala na! Sana balin apatayon ni Hannibal! San lakit ti kang baligi ti dagas sa panggap na din ka! Imbun urapay ni Hannibal arang sapol ka ni Eme dito'y balay. Dandan nilang arudat na isagmak ni Emi. Agin inumpay later aramidin nyo. Kitain nyo, ti bunga ti kinaranggas ti asawak kanyak. Ang mablakit na o sa dino tinaglumangan ti kabsat mo. Imay ka, nasa pulam kanyak ti kabsat mo. Babalawan nak, saan ka na? Tatan! Iso nga inubak. Nagregat lagi din. Ti kasasaan tayo anak kurapay. Mairuruman. Ken magungundawayan. Dagasak nga ama.
Kamjak bagayatan dagitoy ang mapasamak kada kayo nga gasawa. Naimak, tama amiris yun abidot yun ti panakiasawag ka ni Hannibal. Makababawi ak ka di pa. Ay, pinilit ka ang makiasawa kan Hannibal. Takayat ko ngagnamay ka. Kanin ka rin na at tulungan na ni Emi. Hindi pa naghadal na. Kentap no maituloy ko ti panagbisaw. Ang mababawi ak anak ko. Nagbiddo tak gayam. Talaga nga umawag ni Amy. Hello? Manang, adda na ang among kabayatan ti panagtrabaho kay di Manila. Eh, si Mortak kan kuha na dito ay samar. Tapno sigurado asan na ko na matuntunan ni Manong Hannibal. Nasulinak dito eh. Kasano nga ro din ti panagandal mo? Tiyak amon Manang. Mabuti na launay si Manong Hannibal. Namasarakan nak. Ang mga nagbaligi ang mga idadanas kan. Ang mga nagpatayan nak paikat ngatan. Agan-anan ka nga ro dading ko. Sapay ko ma, tagkita tantupay. Napartak unay ti panagmaneho manibahan. Ang mga nung madisgrasya tayo. San ka magibiyang? Ang mga nagnerbiyosa ka tidong parko na tilogan. Nakabutbutang ni Hannibal. Papanan tayo ka ni. Apay nga insurot dak ka dagiti kakadwa. Nagulimag ka. Amok nga mom ti paglimlimangan ni Regino. Iso nga ipatuldom kanyak. No di mo kayat nga dadaka sa mapasamaking ka. Mamati ka kumang kanyag. Daka mo tayan na. Hulwad! Narabising kan tubay. Kayat mo tayo tapwa ka ha? Ha? Saan? Agyaman nakta nakapot kan Rosal. Kaslasan kan nga agbyag itikado ti sugat mo. Regino. At damat ni tatang mo dito ospital. Nakaro ti uyak na. Amon ni Amy, tinapasamak mo. Ang mga no, nakasangpat paikit din. Nasakit si bubukal apakit, Regino. Naut-utir upak. Sapay ko ma. Tasan kan to ang makmaklat ang makakita itilangan. Nagasat ka. Tas ibibiyag ka. Natay adagos ni Hannibal. Gapoy iti pan nakaidong paryo iti dakkel a pinunti kayo. Nagadu ti piglat iti bagi kan takyag ko karaman ti rupak. Adu ti piglat ana ibati gapo iti daydi a pagteng. Ket iso dagitoy ti ibilang ko a recuerdo. Ti pagyamanak si bibiyag ken nawaya-wayaan akon iti asawa. Ditoyen agibusak to'y surat ko ket agyamanak unay itin kay panangornos ken panangidrama. To'y pagayam yo, Rosal. Ditan tinagibusan ni titaytoy nga pakasaritaan. Ngem saan ka pa yapong ang panaw ta intay rubyan manen ti may sapay nga napili tayo nga drama. Ngem sakbay dayta, dawatek pay man nga ag-subscribe ken i-like mo meten daytoy na video tayo. Ang yamanak ka drama. Awagan daklakuman, itinagan ang Mayra. Kat man niya, dagiti paspasamak anailaga iti bagbagak a recuerdo, isuman tinakbin sa binsaan dito'y surat ko. Kastoy man, tirog iti amin. Saan nyo ka din naman na yun? Nanday din nanang, nagnina ti plete. Awan pa'y pagmerienda. 20 pesos laangan da ito'y Mayra. Alam lat tangarudan. Ano sakto latan ti agabraw iti natan. Inakto iti bangkag inton madamdama. Ta dumawat ak kini kakapandong iti bunga ti katuday.
Napayag pa yun na sa anak nakaraman tinaimas kasi daw nanang. Karni kumamot. Bayam. Tainton ada pakitaggadak iti raab. Mapadasam to ti agsida iti karne. Na yung paglakit din. Tanarwaman da kiti Carlo aba makakit-kita iti nalaad alangan ni nanang ko. Kangarudan. Katamangan no maladaw ka. Amangan no saan ka makalugan adagos iti tricycle. Nagsulinat mo't ngamin to tayo tayo nanang. Itong makaadalak, kumatangak to iti pagbalayak iti ili. Ay, sarmingak man pa iti langak. Awan sapay kitin ti pulbos ko. Anda ko mabangbanglo. Igaad mo ganod ana imbag ti agadal. Taadal laeng ti mabalin ko nga may patawid ken ka, anak ko. Daytoyin tay kun ko na ni nanang. Awan matlat mauray ko na tricycle. Masadunak na ka magmang na. Nagpudo. Di pa'y katagat ng utak to na makadaano na tigi eskwelaan. Ni ama pandong dahi ta sumungad ang nakasakit i bisikleta nga ta sidecar na. Nagpintos laki din ti balasang anak ni Poreng. Kaslasan na ka nga anak ni Neng. Naimpag, nasa anak na malaki ni nanang analaad ay ama pandong. Ay, uri kas jay, tilangan ni nanang mo. Mabiyag na ka. Kin maisakad na ti panagadal mo. Man kailangan nakaadal iti kolehiyo o iti lugar tayo. Anya ko mamutira medak no sa anak nga agada lama. Di pa kat nakapugpugot ako no sumalog akitin iti kataltalunan. Nanay, awan sa ti malugan ng tricycle. Mga nukayat mo ti makilugan kaniya. Kababain no makita dagdag iti kaadalak. Ngam, awan mo't pagpilyak ka mapandong. Maladaw ako niti eskwela. Uy, Mayra. Kuskusilap manin ni Maestra gapo iti panakaladaw mo. Nagsuli, nagsamat namin una iti lugar yo. Ang mga agpulbos ka iti tapo. Sumra ka mat, Jesslyn. Bumaknangak tula nga, paapalan ka. Kasano ko mabumaknang ka? Malaksin no, ilakom tibagin. Ha? Kas ka dagit yung daduma, kaeskwelaan tayo. Ay, saan nakasta ti kinababakan niya? Iso nga agad adala ka na yung bag, tap na matungpal ko, dagit rapaap ko. Kaanon to pa'y Mayra? Uray makaturpos ka, no di ka mat makastrak iti pagtrabahuam. Ambisyosa. Kasla masirip ka una. Wala, kasanon da ito eh. Naimasak pa ngamin tinagberyenta. Nag-tricycle ka mapan iti paradaan di jeep. Awan ton ti pag-tricycle ko asumrak iti baryo mi. Nagsuli nagtumat ngamin tayo ti balay mi. Sa paidandan ni suwit nga ton. Kasano nga tayo? Miss, kapanam ka di? Ito lang ka ni Balayo. Uy, nagkuhapon dito nakakutsi? Saan ka ngagbut ang kanyak? Awan ti dakas nga ramidakan ka. Tsak ni Nathaniel. Adayo ti lugar mi manong nakasulsulinat. Uray iti paradaan ti jeep lang arodon ti pangitulod ang kanyak manong. Aging galaang iti terminal, tinangiluganan ni Manong Nathaniel Kanyak, Tia Sofia. Aging ga akadagiti si Marunong Aldaw, intulnog nakmanan, aging ga iti balaymin. Magustwak matlaunay, taamok nga umapal dagiti kalugarak, ang makakitkita kanya nga agluglugan iti kotse. Ninanang langamin ti pampanunutet. Nasingpet ni Manong Nathaniel Kanyak. Kat pasaray ilibre nakpay iti merienda. Kat ti suplina itid nanto kanyakon.
Aging nga iti na minsan, apa nagpasyal na imbaglangan, tan napakadaak. Kat kastoy man, dagiti si Marono, apa samak. fallen apart, gone somewhere. Ay, pasensyakan. Nanong mo lang ti panagbiag mi, Manong Nathaniel. Nakadadaanan to'y balay mi. Sana day tatikit kita, ek. Sigod na ako rapid agiti dadakkel ko. Remang ay tibiyag da, idi nagnegosyo da. Kan napagadaldak. Ninanang mo ka di nakitak abakat idi? Ay, Juan, ninanang day jay. Ngam pasensyakan Saan na kayo masango? Nabanog nga mi na napan nagtrabaho kan saan pa nakadigos. Kababain ka na kayo. Pakaragsakak, nukas amok mayra. Inton maminsanan. Ala, kasano da ito yun? Ayun gayam, adain tugot ko ang merienda. Narabianak namin anang ilipas iti trabaho, ket nagdiretso akong ditoy. Di magasaklatan ti merienda. Ay, agyaman ak Manong Nathaniel ngam. Napsugak pa'y. Mayra. Ha? Manong Nathaniel? Ano? Kastaon na iti patangkita na kanyak. Saan ko kumapakabasulan da ito yung ibagakan ka? Ha? Mayra. Agayatakan ka? Saan? Sana ka maikarigan ka, Manong Nathaniel. Saan mo kumapanunutan ti kasasaad ti panagbiagyo? Ti napatag. Ket noan niya ti marikrik na ti tunggal may sakadata. Anya kay magtananang? Saan ka ko naklangarudan? Asaan kayo ngagparang? Nukas di nga da sa nga ilik. Tantanin na kayo nakita ni Manong Nathaniel. Iba inak nga ina, Mayra. Ay, amo yun, tiga po na. No, apay kot kami nakasta, taro pa yun. Anak ko. Amo yun? Dagiti daduma makakit-kita ka da kayo? Nang ruda dagiti karuba? Ibaga da, saan da mamati nga anak dak? Kasla apon daklaang. Saan kayo matabak nang? Napakabasulak ti kinalaad ko, anak ko. Pakawanan na ko, ma. Kinayat na ito yapan na karparsuan. Awan ko mati karbanga kamakibiyang. Yamasya na kinipuring. Sa naraba nga ibain mo nga inam. Ama Pandong. Nalaan ngagpaiso. Nga bato ti sakripisyo na ken ka. Tagasat ka ta may karkarigatan na ti mangisa ka di ti panagadal mo. No daytay awan pagtrabahuan na agpagpakaasing umut utang kanyak. Diyak amo no kasano nga ilawlawag ko kada kayo. Ngam no mabalin. Saan kayo lakuman na makibibiyang? Sapay kumatasan nakakagura. Masyadak ngaming kananag mo. Uray no day tayo madamang agaga ikitibangkag. Kuti man natilwan na. Abay nobyum ka din day nakakot siya mangitulturnugan ka. Amangan no saan na pa'y nakita ni nanang mo. Ha? Adan tayo tricycle na Mapandong. Sige. Magwisit na kita dito alakay. Biyangot. Itulnog na katay jay anak akotse. Sugar dadim samat. Uy! Agbabain ka mo't ay tiday tapan nagsasaom kanyak. Agar-aram kanyak ni Nathaniel. Kutno masansan ang makita da kayo dagiti barkatak amang mangan iti restaurant. Adapay na minsan. Nasipngutan kayo kano iti igit ti baybay. Uy, no nyaman ti pampanunutom. Sana po do day tanya. Naragsakan na klaunay. Tayo naklon mo ti panagayat ko, Mayra. Narik na kami ti kinapod ng kanyak. Kan nasingpot ka.
Ngam, aging gana tapay lang iti panagayan ayat Maawatan ka. Agsaksakripisyo ni nanang mo para iti masakbayam. Inton makaturpos kan makatrabaho kan. Agpadat ang agurnong iti pagbalayta. Tay kuyog tanto ni nanang mo. Amangan mo sana kayat inanang ti pumanaw, iti balay mi. Aging kay ti kaano, may lumang ko kininatan ni ti kinalaad ni nanang. Idjagayam ti balayo, Mayra. Ada ka arubayo akabagyan ni Maya abarkada. Kat imay kami ijay. Ha? Nakita na ka di? Saan? Amang ano sa dino ti nangipanan na tinobyong kan ka. Agsikog kan samot adi ka makaturpos. Dayjay balayo laan tinakita mi. Kan may sa abakat analaad. Dayjay ka no ni nanang mo. Gislin. Apay akas ni tirupa na. Kasla na uram. Nakapinpintas kan nagarjod ka. Idin to akasla kaing-ingas tel alya ni nanang mo. Sige, panawan ka. Saan nakaliklikan? Madamata pa'y lang agsarsarita. Naimbag man tamay rusok ni Nathaniel ti kinalaad ti inam. Uston! Diyan kung maibturan ti kasapan ng uyoya mo kanyak, Gislin. Apay nga minanaglaan ni nanang. Apay nga isupay nga min tinagbalin nga inak. Kasta una iti sangit ko iti daydi agundaway tia Sofia. Gapo taada nakangag kadagiti imbagbaga ni Gislin. Naimbagla kuma no saan na nga imbaga nga ambisyo saak ken ginargarik kano ni Nathaniel. Jakon inuray ni Nathaniel. Nasakit la una itinakam ko ket kayat ko kumaasalangadan ni nanang. Ket kastima nagatisim marono apas pasama. With you till the end. Namaybayan ni nanang anak kalukat tiri daw. Kasla da kasarsaritan Ay, amangan mong unapay nakadano ni Nathaniel iti balay. Apay nga, Min. Asano pa lang ay baga kini Mayra ti Purno. No apay, analaad ka. Di mo tama pantong kitang mga kumagsasao. May bayam latan, niruruban na ka. Awan karbangan na mga ibain king kataador ti sakripisong gangwana. Piangot at talaga rin talakay. Sa di na ito ti ayan daman da. Saan ko makita ida? Mayra, si kakadidaytan. Sige, Dada kayo ti ta kusina. Dada ko nang magbayag. Magna ako ni tiri daw ti kusina yo. Anak ko, sa anak pa'y anak kaluto iti pang malimta. Nabayag ngamin nagsarsarita kami kini Manong Pandong. Nobyo? Aging gamit lagayam dito yung parke, ti kabaalan na pangipasyaran kan ka. Napinta sa pagpasyaran dito yung parke. Nalamiis. Madamdama mapan kami iti restaurant. Diya ka mo. Noan niya, nakita iti dayta babae. Kinargari na kansamot lang. Slin, anya ka diti problema ang kanyak. Awan mo ti dakas nga aramidot kan ka Manakman ni Mayra. Ada delikadesa na. Masirib. Kasano nga ibagam nga ada delikadesa na. No, ibain na pa'y tinalaad nga inana. Uston, isardan mo daytan panaasim. Tinasayaat. Panawan ta ni Gislin. Ada mo ka na uloy magapagpasyaran ta, Mayra. Mabainak lang na ikan ka, Nathaniel. Imbabainak ni Gislin. Nanyakin diti problema na kanyak Mayra, awanan ti rumbang nga ibain mo kanyak. Nabayagan nga mukti amin. Ah. Nakita kong tiropa ni nanang mo. Anya?
Iti day di pa'y lada mo apa nagpasyar ko di balayo. Nakita ko ni nanang mo. Ngem saan kong inuyaw. Nathaniel, adada na mapainakan ka. Dumngag ka kanyak. Saan ka kagura? Iti panangibain mo iti inam. Ngem laglagi pong kumadag iti sakripisyo na kan ka. Sumagmamanulangan na bulan nagturpos ka. Pakawanan na ko, ma. Sana siya tinakabasulam. Ninanang mo ti kasaritam. Uwan, kasarita kita matlaan. Naamiris ko dagiti bitot ko. Naindaklan nga ina ni nanang ko. Di talang makitak dagiti retrato Akpada na pintas dagitoy. Sino nga dagitoy? Nabayad nga induldulin ko dagiti aladawan, Myra. Diyak namnamaan maukag mo. Ngam, panawan siguro, amaamam ti kinapudno. Nanang? Dayta nakabado iti puraw. Kan nakapimpitas. Iso ti inam. Ha? Nuksta, saan ada kayo ti inak? Kasta unay ladingit na. Idi pinaybay anti nakasikugkan ko anak. Ket sakbay anatay ni nanang mo. Kapo iti palangipas ngay nakan ka. Binilinak asaan ka abaybaya. Pagawanan na ko mananang. Siyak day tamay sa aladawan. Saan kayo matnaganday iti lang Agpada kayo na pintas. Ada pa pagkakaingasan nyo. Iti namin sana. Maururam ti kalapaw anang batyakan ka. Taada na panagbi. Diyak impalubo sa matay ka. Day na tila dawag anak ko. Isumat na gaya makasta ti rupayo. Pagawanan na. Ano gayam ti sakripisyo yung kanyak? Dandani kay pa'y gayam na tayo gapo kanyak. Kasta unay ti sangsangit ko, itinalaos mat apan nagpabawik, kat inararakop ko ni nanang, mabainak launay, kat agbababawiak, kadagiti palpalakam ko, itinariingak nga ina. Ngam na inbaglaunay ti panagpuspuso na, sa anak aginora. Siyak nga rudan tinangidulin kadagiti dua aladawan, kat dagitoy ti ibilang ko, arikwerdo. Alakastan, dito yan agibusak to'y surat ko. Kat agyamanak unay, itin kay panangidrama. To'y pagayam yun, Myra. O siya kadrama, dito tayo pa lang nagpatingga. Ngem, padaanan pa tayo sumarsaro ngayon kami upload. Iti tayo nga channel tayo. Ta sigurado kada dupay itin tayo mapidot nga adal. Babayan kadagiti agkakapintas ng Ilocano drama. Ken, di mo metten kumaliblipatan iti ag-subscribe. Babush!